Ngiyakholeka ngizolamithi yamakhosi ngithi bayede hlangalezwe ikhuleke nabantwana bonke basendlunkulu nakubo bonke uNkulunkulu ngey'nkohlo zabo kulekele nawo wonke amakhosi akhona kule nkonzo yethu yanamuhla ney'nduna zonke zezwe lakithi ney'khulu zonke ey'khona nomphakathi wonke owakhele leli lizwe bese ngibingelela nebandla lonke lamaNazaretha namabandla akhona phakathi kwethu Amen loNkulunkulu esimkhuluzayo amen Mina ekhaya isihlobo esikhulu kabi Hlobo wami la ekhaya suka kude kabi thiba ngenyanga kwaba khona indoda eyasuka kuleli zwe iyaya ngakithi ePhakameni ayifike ePhakameni yasifica ubaba mkhulu yabona ubaba mkhulu Bombela yasibona imanga ezazizobombela yaseyibuya isibuya enkosini yayikhona ingonyama ekhona lesikhathi yathi ezosho ingonyama unomuntu lapha uphilisa abantu ngezwi ngaphandle ukuthi athinte khuluma ngezwi bese uyasukuma uyahamba mawushosha mawungakhuluma ungaboni akhulume bonakalisa ubona yasiyahamba yathi ingonyama alo ngithatha siye siyobona lapha ngoba izwe lonke lengonyama bayisizwe ikhona ethize balibona yayisihamba ingonyama ePhakameni mayifike ePhakameni ica ubaba mkhulu uhlele emnyango ukhona umuntu esishosha la uhamba ngezinqa manje bayihamba ngezinqa usuke intuli ziye ngasenkosini ziyangawingonyama mazi yangawingonyama ubaba mkhulu lo muntu wasemsukumisa ngaloko wathi wenzani wena utshela ingonyama ngithi usukwani ngesikhathi ethi ubaba mkhulu sumuhambe yavele yasuma yahamba lelo ingonyama mayibona lo muntu esukuma ehamba ngezwi yasithi ngiyamfuna lo muntu
alimletheni lo muntu la kumina njengoba nibona sinale ndawo yaselila yaqhamana usathi ngifuna lo muntu eze la kumina ngimuphe indawo azongaphela isibhedlela sabantwana abasendukulu sasiba na wasemphake liyandawo yaselinda uthe bonakala lapho kanti ngonyama ayibonanga ukusukuma kwesishosha sodwa yami sibone ingane ezizalwa ubaba mkhulu yabona inkosazana waphela sibathi thina bantu bakashembe yabe sibona inkosazana kwakuthiwa uZoli ugogo kuthina ugogo Zoli yasimthanda yathumela abahungi yamlobola kwaba umunye uDlunkulu balekhaya kwade khona nomkhulu la umbunga waKwaZulu uzalwa ugogo Zoli manje angazi nengane zakhe ziseza yini esontweni angakufuneka ukuthi bakhamba abazali bese kuphela ukholwa fanele noma kulukhuni zizingane esontweni batshaka abantu bayibona kanti ngiyajabula uma ngiyibona ngizimbe noSwidi phela into ingane zakithi lokho ngokwasakasa abakhulu thina bakwashebe sibakhulu namhlanje kwangesikhathi kwabe ngathi lo umhlobo bukaShembe neNdlunkulu kuyaphela sakhohlwana isikhathi eside umhlobo wapheli kwakuyisihlobo lohlala isihlobo wapheli noma ngingaxabana umhlobo wapheli njengoba wakaShembe nje nomunye wakaShembe akukho kuye kushintsha ukuthi akusayelwa kaShembe usawumfowethu noma yisitha mina ngaba umfowethu ziyahlukana izindlu kodwa umuntu wakini lo uyoyitshela engathi ukuthi hayi lo wakithi wonakala lapha nalapha sasisingamsandelana uhambe isikhathi-ke wona ngathi kuyashabalala lo buhlobo bethu kodwa zikhona ngathi loba isekhona namanje hamba isikhathi ufika omkhulu badlula omkhulu wafika ubaba uphele njalo lo hlobo kwase kufika isikhathi sokuthi ubaba ongizalayo uThixo lamakhosazana bese lifudumala lafudumala wase suka-ke uMdlokombane uyise wesilo lesisibusayo eyobona ngoba phela babebizana ngomna wabo umne wabo uthi umfowethu lo mayefika emzini wasehleni waseyavinjwa kuvinjwa ongangezelakhe ezwini lakhe kodwa wayengavinjwa yithina abakhona kulowa muzi wasuka nje amathatha azosonela into ezobheka ngoba phela usuzwile ukuthi umle wabo akaphili kahle ufudumele
base bemvimba-ke laba abamvimbayo. Isilo sihamba siphathela ukuthi sihambe singasambonanga uShembe bese sisuke kwaNongoma siyobona uShembe ukuthi ngoba akaphilile. Kanti laba benza lokho sebedalela mina icala. Yazanywa-ke indlela ukuthi size sibuye size khona la eNdlunkulu. Sekukhona mina-ke ngaleso sikhathi angiwazi amagama akhulunywa yilaba abantu ababevimba isilo. Sekufanele phela ngizothulwa esilweni ukuthi ubaba uthi ngokusehambile sibeke nangu umfana wakhe ukuba aqhube umsebenzi wakhe. Bathi bafikwa la sathi Silo cha la ngithuka ebuhleni anoba basoka abantu uManazaretha abafana nabalingani futhi. Nangithuka ebuhleni ngenza umuntu wazana nangifaka endlini ehlala imbuzi. Ngikhuluma amagama ekhuluma isilo. Wase kufanele-ke manje ngithume obaba abahlakaniphile bahambe bayoshweleza bona inkosi emaqadi ey'khona lapho. Akusangene thina esiyihlobo khona lo muntu thwethu wayedwa akuyena owakithi. Ningabo bavimba abantu emasangweni weManazaretha. Alo bangenisa wani bazi basuke bethulwe iphi ezokwenzani. Ungathumela sengikhohlwe ngokusho lokho. Ngiyafisa ukuthi njengoba sihlangene la ukuthi umoya kaMdlovumbane nawo ube khona phakathi kwethu. Nomoya kaMntana Nkosi ube khona phakathi kwethu ngoba uMntana Nkosi walula lolu daba. Ubayedele uNdlovumbane mayithuma amadoda ayicabanga ukuthi ahlakaniphile khona ayihlakaniphile kodwa khona engasidinga sambe khona. Yabona la washela wangeni phakathi mangixabana noBhela sabanda onye oshesha uqhelime kude. Wakithi lo muntu kuthiwa eyomndela ingenwa lo wamuntu wayisengelile kodwa elwelalela sayini elilwa ngathi. Kanti thina sasingezile-ke indaba zaleya sasize ngobuhlobo ngoba siyihlobo la ekhaya. Sizovuselela ubuhlobo. Yabona masekuhamba omdala noyinhloko yekhaya manje ihlobo uhamba tshelwe oyinyithi kuthiwa hayi uSibani sesishini azi manje leya nto leyo ingasalwelile lokusilwela indaba yami isingene phakathi kwethu.
nami ngekho-ke kodwa ngiyazi ukuthi nogogo bamaye bathatha nami kanjani. Kanti mina lo gogo enginaye angimthathi mina kanjani, angisenabo gogo, uyena khona. Ngicela kuye ulwazi. Ukuthi impela nje indoda leya kodwa manje angiyiboni phakathi ukuthi into eyivuthele ayisekho manje la. Izothiwa nala ibona isavutha. Saze sasizwa umntana enkosi uzala isile esikhona. Umama wesile esikhona. Ubani sikhona nje namhlanje ekhaya. Kodwa-ke isilo esibuzile samthethisa bengakuthumile wena uthi uthethisa nabantu. Uyofuna ukuyokhuluma nabo. Umbonisani njani? Sabe sesisuka isilo sabona lo muntu wayenophuphu ekhaya. Safuna umntwana uThulani. Uthulani wayilungisa indlela. Ubayedwa wasibiza wathi sisi beza amakhosi. Sase sishweleza ufane sishweleze ngabo. Sase singeniswe izinkusi aphinde umhlobo wethu baqhubeka. Mina ngwala ekhaya. Ngikhasenguyile ekhaya ethe uNdlovukazi angibuye ngize nebandla. Angizange lo ngime eminyaka. Kodwa yena uNdlovukazi wayime eminyaka elindile lethi kade asafiki umuntu akamayelisa. Ngoba phela ngiyigazi lakhe. Ngathi mase ngifikile walulisanga ngakhawula ngikhathazela. Wakhuluma kwakuhle wangithatha wangifaka esifayini wanginika inkomo wathi nayi inkomo nginika yona abanhlanzi. Wayengathi inhlanzi wathi into kamayelisa. Yahlatshwa le nkomo wakhishwa inyongo wangicozisela enyaweni. Ubuyile ubuhlobo. Wathi kubila noma ngabe ngingekho lokhu usufikile uthatha umsebenzi wakho wofika la ekhaya. Uyangithokozisa futhi ukubona isilo esikhona phakathi kwethu. Siwuqhuba lo msebenzi esawushelwa uyise. Sisaqhubeka futhi nokuthanda ibandla lamaNazaretha. Bantwana bashele ngibona ubuhlobo phakathi kweNdlunkulu nebandla lamaNazaretha ukhulu unyaka nonyaka. Ungifundele incwadi lapho.
Thesalonika wesibili Thesalonika wesibili 1 verse 3. Abantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu ayathandana abantwana Simelwe kumkhonza njalo uNkulunkulu. Simelwe umbonga njalo uNkulunkulu. Ngani bazalwane? Ngani bazalwane? Ngokuba kufanele. Njengokuba kufanele. Ngokuba inkolo iyanda kakhulu. Uthando lwenu nonke. Omunye uyakhula. Yabona baba. Nkosi. Amen. Bantwana bakaShembe, ngibona ubuhlobo phakathi kwenze unkulu nebandla lamanazarete kakhulu unyaka nonyaka.
angazi uthando olungaka nothando oluvina lubongwa ngani lubongwa kanjani phela amaNazaretha asathandwa la eNdlunkulu sabanentatho enkulu kabi ukubani iNdlunkulu ikhombe nina ithi inina enoletha umkhuleko la eNdlunkulu hayi maningi ababadla angakhethwa bona kepha bakhetha nina angazi ukuthi into enjena ibongwa kanjani kodwa-ke into enenguNkulunkulu lezo ziphakathi ayipheli uthi uyawucisha lo mlilo ohlanganisiwe ungahlanganiswa yithini into esihlangene ngala ayikho kuthini kodwa phela ubaba mkhulu owayiqala le nesilo sasikhona lesikhathi bawubasa lo mlilo wavuthi awuva ngaso sikhathi awubangisazi nje namanje savuthi futhi-ke namhlanje ngathi suvutha kakhulu kunaqala ngoba kuqala abaze bafike abantu lezi ey'godlweni mina sengihamba iy'godlo ey'ningi la yile enyokeni nawakhangela njengoba wakhangela futhi naseswazini uyabona indawo kaShembe wayibukela phansi khona bayaziyo abazi ukuthi uShembe uyini uyabona eswazini kuyaziwa ukuthi yini angisho ukuthi nalangazi niyangazi kodwa kufuneka ungazi kakhulu okuzongijwayela kwasekwenzeka inkinga-ke bantwana bakaNkulunkulu emhlabeni enkulu engeke yalinganiswa nalutho yayiqala futhi mhlawumbe yayigcina futhi ukubani isilo esikhona phakathi kwethu isilo samaZulu hlangalo mhlabathi uDlamini Makhosi asume nikhona amaNazaretha athi yayikhetha inkosi yaseFili ngesikhathi ubayede kwakusekhona-ke isilo esibuzile ngesikhathi ubayede esinayo njengamanje ethi ngiyayikhetha inkosi yaseFili ngalelo langa eqeda ukuthi ngiyayikhetha inkosi yaseFili waduma omunye amena wathi Dikiswa kababa amakholwa ejabulela ukumukela isilo samabandla hayi nina amaNazaretha anibonanga isilo ngoba sesihleli isilo nasibona eqaleni amakholwa emukela ubayede wathi Dikika izulu izemhlabeni
waqala ngaye ubayeke thina sinenhlanhla mina kakhulu nje nginayo inhlanhla ngoba zonke izinto ezinhle zenzeka phambi kwami kodwa phela uyasho ugombela ukuthi ngenkosi yesihlanu kube sekubuye mina qobo lwami ngokufundela lapha isambulo 19 verse 1 Sambulo 19 verse 1 emva kwalokho ngezwa kungathi izwi elikhulu lesixuku esikhulu ezulwini emva kwalokho emva kuba ubayeke lithi lemukele umNazaretha ekwekeka inkosi yasehlweni emva kwalokho ngezwa izwi ngezwa kungathi izwi elikhulu lesixuku ezulwini qhubeka lithi haleluya lithi haleluya insindiso nenkazimulo enamandla ngokaNkulunkulu wethu ngokuba ziqinisile zilungile izehlulelo zakhe insindi lithi haleluya insindiso nenkazimulo namandla ngokuba uNkulunkulu ngokukaNkulunkulu wethu emva kwalokho awuphinde ufunde kahle emva kwalokho ngezwa kungathi izwi elikhulu emva kwalokho ngezwa kungathi izwi elikhulu lesixuku esikhulu ezulwini lithi haleluya insindiso kaNkulunkulu wethu ngokuba zilungile izahlulelo zakhe emva kwalokho ezwa izwi kungathi izwi elikhulu elivela ezulwini emva kuba ubayede esephethe inkosi namhlanje inkonzo esize ngayo la wakhangela inkulu kakhulu ngoba ayikho eyofana nayo leyo kanje ngayo ayiwazi bakhona ngoba kule nkonzo yanamuhla kuzoqopheka umlando kule nkonzo yanamhlanje kuzoqopheka umlando ongakazi ube khona hayi kwaZulu emhlabeni jikelele uzoqala ukwenzeka la esikhundleni sakhangela kusasa nebona kusasa kulo umsebenzi esiwuzelela kusasa bangazathi ngibabhadisa
mina nobayede nendlunkulu yonke nebandla lonke lamaNazaretha sizobhala kwelinye ikhasi namhlanje. Sizobhala umsebenzi esawuqala endlini yasebuhleli sizoqedela la kwakhangela. Uyabona ngesikhathi uyabona-ke isile esibuzile uMdlokombane besingithanda besithi noma siyobheka siseThekwini siyobheka odokotela eThekwini singadluli singangolanga. Nesile sikhona manje maseThekwini nje akwenze singabheki. Sengiyasho-ke ubayede uMdlokombane ngithi cha isilo esikhona manje sisabizwa ngalela gama ngithi bayede umntwana uSifanibani uthe wayithethe inkosi yamaNazaretha yasebuhleli uyathula uyanguka wayesephela senjalo ukhethile ithando lenhliziyo yakhe leyo mazwi layichaza ukuthi uMdlokombane uyavuma ukuthi ukhethe endaweni e-right. Ngakho nje sile ngeke siphinde siphume la ekhaya. Anasheshe nimbone umuntu onenhliziyo elikhulu noma ngafika bani wala siphume la mangakashi lo ukuthi amakhosi ngesiphume ukusho yena uMdlokombane ngomlomo wakhe uthi mntakaMeyisa nani maNazaretha asebuhleli noma ngabe kuthiwa ngikho noma ngikhona anofika la nilethe umkhuleko ngithanda ngoba ngikhuleka ngesintu futhi ngizina namasiko kanti ngizilele nemvunulo yami ngiyijabule kakhulu uma sengiyibona sengidida la imvunulo ngibona awuna imvunulo yami madoda. Mina
MaNazaretha benginesifiso sokuthi lesi sipho enasiwe uNkulunkulu kube khona phela indlela elunga ngayo. Ngoba phela ayemaningi amabandla hayi kodwa liphilise njengana MaNazaretha noma ayemaningi. Thina MaNazaretha siyinto ephelele. Akukho la sizoda khona wabona sihamba ngenyawo sengqondo icathulo sinazo. Kepha-ke uma ungene endlini yokukhonza leyokholwa noma endaweni yiphi engcwele, uma ngabe ingcwele ngempela kunombhalo ukukhumbula iy'mbatha zakho okusukela endaweni engcwele. Ngiyamthembisa ukuthi ngizombonga uba yede. Uma sihlangene lapha esigodlweni bantwana baNkulunkulu, sisuke sizokhuluma nabantu sibavuselela uluntu. Abantu baphela ubuntu, abantu baphela unembeza. Mangase intsha yonke ibuye ize la eSabathini, ngaphela ukuthi kukhona loshayiswa imoto, kube khona abantu abagwazana, kube khona abantu ngathi uncipha kancane ngoba phela awekho bethi isibhamu lesizwe. Sizocela-ke noNkulunkulu thina lesesikhulile ukuthi asigeze iy'nhliziyo zibe mhlophe njengey'ngubo esiy'mbethe. Bese isabantwana bethu iy'dakamizwa. Uyabona umuntu mayesephuza utshwala khona siyisihlobo sami esasiwuthisha sasithandayo utshwala, sasiwuhlanga utshwala sadakwa. Sathi siyawela emgaqweni kwakhambi imoto yamshayisi wathula. Hayi ngoba ethula usefile, kodwa uthule uthi uma esesixoxela sekubuza njobelele laphansi isetini ingqondo ihambile ucathulele embhedeni wakho uthi ngiyaqaleka ukuthi umbhede wami waqina kanje namhlanje. Bese umqondo lokubuya ubuya kancane umqondo, hayi sekho i-ambulance la yathi umthinta kamini kathathu, yathi i-ambulance yasamthatha yasekho. Hayi balibuyisa ishide liphepho bemboza.
kanti ungaphansi kweshidi la ungenele nephi uthesa imoto lokweni nephi uthi ngiyezwa njengabantu abaningi abakhuluma la eduze kwami angiyabe emhloko kathi ishidi laba seyimbuze ngayo ithi i-ambulance ayisamthatha ngasekho bamboza ngeshidi uthi bese kumqonda ubona indiphi yami ebhakethini bese ithi kancane selokuyivula kancane eseyaqhabula kabili adwana lithuko siyabhala ebhakethini uthi bese ngilidudula leli shidi ngiziza ababalekazi abantu lapha kwami ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu asisize ngoba makudakwe ingane yakho kufanele udakwe ingane yami ayiyekise iy'ngane zethu le nto le ngoba sizofa kusasa sihambe siwushiye umhlaba siwushiya nobani uphuza ntombazane uphuza mfana usazi imizi isezoba khona makudla ithuba lisekhona abantu ababuye thina-ke lale iselo lethu lalithi akufuneki nothi uziswele ma ubonda ugqokile kahle ngothola nomlazathi ufike emaqakalini fithe yonke into ma uthopile nje uqedile ngiyafuna niphume abanazana nibalanda abantu badukile kanti indlela ikhona isobala amasiko-ke masamakhona abanazareti abalulekile ngeke uthi uyikholo usulahla amasiko ukukholwa akuxabani nesiko ukathi umuntu yena akasahlali usesindisiwe besiyambheka ebusweni ugcabile akubhalwa ngane umzobo usesindisiwe lo muntu ngoba phela yisiko ukugcaba sengiya ngasemathatheni banazaretha ngicela abantwana baNkulunkulu niyiphathe kahle ezingayoni umhlaba ubolelekile ukuthi kumnandi kanjani ukuba yiNazaretha noma ukuba yikholwa ungathiwa uyikholwa kodwa kuthiwa ayifakwa wena uyikholwa uma uyikholwa fanele ube yilento le uma usukholwa ngempela uyashintsha abantu nabe bakhuluma ukuthi awusudlala kayivi enkosi leyo usuyikholwa ngempela-ke lapho uyongena ezimini ma usathiwa hayi manje uyakholwa ma bethiwa likhona izulu hayi lathi songena beke besesiqathini abantu ngoba uthi uyikholwa kodwa kuthiwa lifakwa libuya nodaba kushiwo ekhulwini abantu ababona imisebenzi emihle kunina bese befisa-ke nawo ukuba amaNazaretha
nothando ngingapheli phakathi kwamakholwa. Bese ningavumi Sathane angene phakathi kwenu. Ngoba wangena namvumela ngesono wena waphelele uzolihlukanisa. Akutshela ukuthi usibani mubi ngokuthi nokuthi. Usibani uvimbele ijazi lakho. Ngabe kade wagcotshwa manje uvimbele ijazi lakho. Kanti niwentshelekisana namajazi madoda. Kodwa inkulumo yasemnyameni iyabonakala. Ithi indaba ngophathi ngesandla sakho umuthi ngesandla sakho uyikholwa. Uyokufa nokufa. Baye mawukhuluma ngalo muntu lo uthi uvimbele ijazi lomunye uqonda uthini? Kodwa akadiswe. Uzohamba phela yothi umuthi. Bese uvimbele ijazi lakhe. Kodwa nangathi umuntu ukhomba la uthanda khona. Akho umuntu ogqoka ijazi lomunye. Uyabona masugqoke leli ijazi abantu abagqokile. Usuke enkulu inkinga. Usuhamba ukalelwe amagazi wami awusenze noma yini. Manje nina ngizafuna ukuthi ningene lento leyo labantu abefundisi. Unzima umsebenzi wabefundisi. Kodwa ulula kwabanye abasadla iminikelo. Kubashebe ekhaya. Manje msana madoda ukuthi iminikelo. Iminikelo yethu yini? Yabona omunye wabefundisi wayekhona esathezulu ngiqala ufika la hlala uma phambili. Wayidla iminikelo. Wadla nenkomo kaMkhulu. Walobola ingane zakhe. Safika isikhathi sokufa. Kazangafa. Kodwa sekuthanda ukufa yena, ethanda ukufa kodwa ukufa ungafiki. Yayingekho indawo engenasilonda kuyena. Kuphela wayemuhle ebusweni nasekhanda phela. Ngoba umbheke ebusweni awumbona yini. Kodwa wawubani webefundisi nakukhula kwakhe. Webefundisi. Wawubani wakhe. Bani? Loyo wafika kumina wathi baba isekho indawo engenasilonda. Ubona nje ubuso phela ungenasilonda nomqala ilonda umzimba wonke ngiyafa ngilale ebusuku sengiyafisa ukuthi uNkulunkulu angithathe ngase ngumbuza mina wawayicela ucela uyaphiwa ngase ngithi mina unamalini phakathi ngoba phela uyayibona indlela uyayicela namalini phakathi wathi uno 200 Imbuza lesikhathi ngisathi ngathi ayi400. Ngase ninaletha wona lo 200 thatha le mbuzi. Hamba namadoda nakhe bamanje lembuzi. Cela bakhethina ngicela indlela. Wathandaza wacela indlela emakhethina kubo. Nale mbuzi engumlele yona. Waqeda ngathi inkosi imbusisi.
ngangena endlini wayiyale ngomhlabeni ngayo kodwa imoto ifika ngempangeni yafika la isethule impangeni wawacela wathi baba angisathanda ukuphila ngendlela engingalali ngayo ubusuku nemini into ngimlayi mawusuthanda ukuhamba phela lethi imbuzi ucele wakini lokuvulela indlela base ngimnika isibusisa ngafika ngekhaya esaphefumulo ngathi idlula kojuti imoto wasekufika ukuthi hayi sithola kuya siyambile ngajabula-ke ney'ngane zakhe ngoba zasengasalali ningakwenzi okuthe phecelezi maNazaretha isono senza wazi asinathethelela banikwazi lokho ungcono isono sizume ungasenzi usazi anohlala nihambe ekhanyeni maNazaretha nenza okuhle ngey'khathi zonke ukuze usathane anganizuzi ngoba usathane akayifuni into enhle nenonkulunkulu akazwani nayo uyakwazi usathane ukutshela ukuthi awuliboni lomnyango uhleli endaweni engeyona yayo phela usathane ngeke uyabona ukuba usathane waba ney'nkolo waba nesilwane sasiyombalekela mayiqhamuka manje unjenganathi ukhona njenganathi uyabona le mihlangano eliyakhe ebumnyameni maNazaretha osuke ephethe lowo mhlangano wasebumnyameni kusuke usathane kodwa ngayini imbone nomtiza ngesibongo wathi welibona indoda kanti ingene usathane leli bandla-ke maNazaretha akulona ilanga nami ngafica likhona liyophinde lishiye likhona uthi ubabamkhulu ayikho into kophela yonke into emhlabeni kodwa uNazaretha lephela yabona noma wakhuluma kabi ngami kusasa ungibize ngobaba kodwa yini ingane ekhuluma kabi ngoyise uthi ubaba wami ongizalayo sibaningi siyahamba kodwa abanye bangidumisa ngey'ndlebe zabo imqondo yabo ikude nami ney'nhliziyo yabo ikude nami ngiyithandeni maNazaretha ngoba nami ngiyathanda uthando loluyinkinga-ke ngoba unkulu wami ilanga uthi bathande bonke kodwa ungathembi namunye ngiyithande maNazaretha weMaNazaretha washo abanye abantu ababehamba noJesu wathi hawu siyofana ufa khona ophesho lapha
Wathi hawu Jesu mawukuyakuthila sofana ufakho sofana. Ujesu lemnqaka uthi ukunqaka kumali mama wendle. Imali hamba leyibatha. Anazi ukunqaka uthi njani. Balesho njalo phela abantu basebebulala abantu bese siyamnqaka. Bathi lembamba ke umntaka Maria. Hayi balala ngekhono phela. Yaqhamuka inkosazana yathi hayo. Wena baba kade uhamba naye wathi hayi cha mntana mangimazi. Kanti uPetro wayitsheliwe. Ashuthi yena akanabo uNkulunkulu. Uyakufunza uNkulunkulu. Wayitshele ukuthi wena Petro ngiyakuzwa ukuthi uyofala ngifakho. Uyongiphika kathathu ukuthi ngakhaya. Oh yathi wena hayi. Nangu umunye kuyamba naye athi mntana mangimazi. Bathi bamdumela Petro hayi ngempela uyazi lento. Yathi sisho wesithathu lashi kuze likikiliki yabuya imemori. Ukuthi awulokushiwo. Akube khona uthando phakathi kwaNazaretha singafani noPetro. Nkosi usisizwile. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu neshumi nesithupha. Kanje 16 sizocela umfundisi Hlangase wasekhaya lethu asibuka lesihlabelelo inkosi imbusise. Inkosi uSipho Ngcwele. Nkosi ngihlolo